سكني كارتن وعملت دروجا چارا ji temenê şer biryar dide ji Tiltemir vegera Serêkaniyê da ku nasname û belgehên pêwîst ji mala xwe ya li wî bajarî derxîne. Lê ji wê rojê ve nebedî dibe. كاسباتي ريزان بدما يسيري لا برينداري يا راس كشتي غوزي انا سبات كيف رابو سورتي ويجمرش Rêzan Sîdo yê 35 salî li navenda bajêr dikeve nav destê ketîbeya Sultan Murad de û çekdarên wê grûpê bersiva malbata wî didin dema ku ji telîfona kurê xwe re lê dixin. تدبيازي صانم بياز وحشم تنوا بيام وحشن وام هاتما انت كيد تشوك ومزنا وقشا انت بخون كمان بخون ما تخون ناتين ما ونا مالي ما هشتن ونا دري ما هشتن ونا وجامي ما هشتن ونا غرادي ما هشتن ايش تقنا هشتن حياة طرفي دنيا بدس مكذا زهر ما زيد لان ما بتشزل مي خديكر أنا متشاق وديكري وتشي استريدي أما بقى ما زنبو ولو جي هذه عمري أصحقي لا يقعد خاص Ew kesê ku bersiva telîfona Rêzan dide sedemên kuştina wî eşkere nake. Lê wêneyê xwe ji diya Rêzan re dişîne navê wî Heysem e û fermandarê Sultan Murad e. Behsa awayê kuştina wî û her du hevalên wî yên pê re dike. بريكي متكوباني دون دابو سترو برچو نابي رستم كاسكي جمرنا قوبا ميتيتا وافياجي تشوي ميت الكوش كان تاني كذا تشلوبك ما هيش داردين بيتر هاي كذا بشيرين أدمي مرا كذا ما مناتشي برا مالوار بتشي منيش خوار كونك بكرت منيش هادرك بكرت أي خوادي خير جبر كشت مولود به Her du kurê xwe jî venaşêre. Her çende navê yê dawî Rêzan bû, lê di rêya vegera Serêkaniyê de zana derneketû. Jiyana xwe ji dest da. Vîvyen Fettah Rodaw, Qamişlo.